Empenfo aka to wo se enye da abeto bobo atwa nsu afare no sada na mpafi besiu. Ye nyina agitum se eye da eye 30th June 2020 ye nuaba Rose Brown aka Akuapem Poloo aka Mijimidin aka Mimu Obia oto ebubaboni bi etwa ensuo na ene 14th April na Ghana aban anasa circuit court so ache ne se ene na wo se ne mfi eye ne ya ewo Canterbury. Se Akuapem Poloo ede uka na sa wo twa ne se wo ba betwa ne na dia nya mesro tutusu na efise nde one ntontom ewo ntokwa bi kese a omokwa akokun ewo Canterbury. Trosam say ya wade hu nyina ho kwan nanso enye nyina na fata ye abra trosam e kan asem we no em say na Rosemond Brown wada anase wante anase wabubu nwia gu nasom erinti okoye aniamo ho sem ede e kan say on de bibia fata no na obetima ye bibia na wiase se wo se bibia ntimu a patapa ana ye de wro ntuma. Se ye nyina beka ya eye yenuaba Akuapem Poloo eye da eye 30th June 2020 ogbonu ho deja ogbonu ho kwatre kwa a na chese onhwehwe according to picture na yehu ye no a odigina ne ba small boy a wadi mfie 7 anim etwa picture na bra picture no beto abontina pe we hu ase we hu ase we hu ase na we de ni wiase na ba wie ya na se edam ana se bibi na atiasi enwa ba etimu eba sa obi a kire na dwe obi abobo ho na abobo eba hu nyina kire se Akuapem Poloo anya de ehwa pe na aban edwuma kuo bi a omohwe enkurafa ahodie so e kan se yenwa ba se bibi ansi wutim na se wanka se watimi afi wopem aye ade a aniamo ho sem sei papa dia ende e wo se ye twen go gina court abra Akuapem Poloo hu se asam no eya agbatia no ehwa pe na ende oba abonten ese wanu no ho obepa ache wonti atie no. I've not been myself and the sadness is really eating me up. After I posted the naked picture in front of my son talking to him on his birthday. All that I want to say is please forgive me. It will never happen again. Even though I didn't post it for any bad intention, and it was out of pains that I went through when I gave birth to my son. I realized that the post was not good, so I took it off. Looking at the insults and the captions I'm seeing on my page, I've regretted posting it. I just want to say a big sorry to whoever I hurt by posting that picture, and want to say that it's not for bad intention, and even if not for my sake, the sake of my son. Chief, come. What will you tell Ghanaians? Ghanaians, please forgive my mom. She's a good person. Oh, please, I beg you, my son. I love him so much. He said, forgive me, please. I beg you, forgive me. It will never happen again. It will never happen again. Thank you. Yo ye na ye ofa se ye ba ewom se wapa achewa ma wo maame se oye good person enso emra no anya asorumu ewo se emra no eni ni di ewu se emra no enso nsene president ena enso nsene truck pusher enam se court asem die eye nya se achechede na ntienti no eye 2020 na asem ni si ye no Akuapem Poloo ekọ court ena court no busa ne se Akuapem udifo anasa udibem na Akuapem Poloo eka na chi a ohu da se odibem aninti court etu asem no ekọhye eye 14th April 2021 abo akura se maka enso menwe ye 2021 14th April no du ye no Akuapem Poloo esa ko change na no se court we dia me wa asem ka me anam ka se mdibem na enso me koda dwene hu no ma hu se adedam ye no manye ni ye enti midifo enti court no ti sa pe no se Akuapem Poloo enyo na da no kan sa wudi bem no na afa de sida na o change wa no o se ande wa waje atum sa de na wo ye no eya niamo ho sem a enya dia ande ye de wo batum
Ewo Ghana mbremu no so oba gye ne mfonso atum se waye mfonso bi na se ewo se yede no tuma ewo se yakoye no pregnancy test se de ekoba se wo china bi yede no to prison yo na se okonyima ende ne ehun se prison officers for abo adwuma enti no omo kwa akoye no pregnancy test enti Friday na obegye no sentences ada so obekomu 6 months ana so obekomu 1 year ana so 3 years ana so obekomu 3 weeks enti no sada no duru a mede nka abosem no bebro enti se na your first time a utie Safubafo entertainment news a mesro se subscribe like comment na mede bibia akabia no bebro enti se si amno kasa ide Akuapem Poloo enne eye 14th April 2021 ide oni ntontom ekokun ewo counterback ama ochina bi se oba onkobo adagya enkogina Accra ketu anim enka se wudi u birthday ntia wo se me bo adagya eye tetene kura nka ya bususem ka ebetimi